Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн ажырашкан көбөйдү. Мына ол жердеги аталар, агалар, мен сиздерден суранып кетем. Кичине бир балдар менен, кыздарыңар менен, аялыңар менен үйдө кичине бир тилин тыйып, талак деген сөзгө ойлонуп сүйлөгүн деген кичине бир чогулуш үйдө өткөзүп койгула. Бүгүн талак сураган кыздар көбөйдү. Жообумду бер деген келиндер көбөйдү. Угуп тургула. Жообун сураган келинге шарият эмне дейт? Айюма имраатин, кайсы бир аял саалат таллакаха, сураган болсо талагын, мин заужиха, күйөөсүнөн, жообумду бер, талагымды бер, жашабайм, başımda boşut деп aytkan bolsa, harumat alayha hatta min rihil janna, osol ayalga beyiştin jiti da garan bolot dedi. Bugün oğuzunu alı jetpesten talak koygunlar köbeydi. Talak üç türlü bolot. Birincisi, talak degen söz menen aytılat. Kalayık kalk, jakşok. Birincisi, talak degen söz menen aytılat. Açı üstünde de, azil bolsa da, aldasa da, mıskıldasa da, mas bolsa da tüşet, talak degen söz menen aytsa. İkincisi, bar jogol, yaşabayım, başın boş, jügüңdü alıp ket, tört talağı kıvla, oşoğa tiyever degen sözleri menen aytkan bolsa, niyetine karalat, ajırasуу niyetini aytkan bolsa, kança jol aytsa oşonço talak düşöt. Üçüncüsü, urmattуу musulman bir tuğandar, taliki talak deyt, bir nersege baylanıştırat. Al kayşıl dese, urmattуу musulman bir tuğandar, al uşul mesele, telefondun artından uruş çıkan bolsa, telefondu karmasan talak dese, osol ayal telefondu karması menen talak düşöt. Үйүңүздүн жанында дүкөн болгон болсо, ошол дүкөнгө киргенде чыргылган болсоңуз, ошол дүкөнгө кирсең талак деген болсо, ошол дүкөнгө кирип эшигин ачышы менен талак düşөт туугандар. Урматтуу мусулман бир туугандар, men sizlerden soranıp ketem. Hiçbir insan talak degen sözdü oğuzdan çıkarbaşka, talak degen sözdü aytbaşka hareket kılıp, tübölük jarыңызды büröөнүn 20 yıllık mehnetin baldardı jetim kılıp, büröөнүn kızın cesir kılıp, ögöy bala ögöy kız kılıp büröөгө salıp berişten Allah'ım öz saktasın. Oşon üçün urmattуу musulman bir tuğandar, men sizlerden soranıp ketem, barыңızlardan soranıp ketem, talak meselesini ihtiyat kılgıla. Birok, Allah saktasın jakşuk kıla, aram balдар törölüp atat. Kantip, 3 talaktan keyin, osol kızınız menen balаңызdan, 3 talaktan keyin, osol geliniңiz menen balаңызdan, kızınız menen kүйөө balаңызdan balдар törölgөн bolsa, urpağыңızdan bir aram adam koomdun arasına koşulup kaldı. Ömür boyu estep жүрүң, uruğumda bir aram adam var dep, kıyamat günü azabı kattık bolup durdu. Men sizlerden soranıp ketem, adam uruktu, urpaktı, bulgabastan, ak nike menen, adam jol, adal jol menen, koomgo baldardı, kızdardı taşlap ketiş, ar biribizge nasip bolsun.